Zdravo, sem Jernej iz Jernej Kitchen in danes bomo skupaj pripravljali odlično svežo solato s pomarančo in koromačem. Hkrati bom pa z vami delil trik, kako lepo narezati pomarančo in koromač, da bo solata izgledala ekstra lično. Gremo kar v akcijo! Za pripravo bomo potrebovali oljčno olje, pomaranče, limono, bio koromač, semena granatnega jabolka in dijonsko gorčico. Odrežemo spodnji in zgornji del pomaranče, tako da se pomaranča ne bo kotalila po deski. Z ostrim nožem odrežemo olup, nato pa z nožem narežemo pomarančo na segmente, tako da zarežemo med krhlje. Na ta način bo naša pomaranča brez olupa in nitk. Iz preostanka pomaranče pa iztisnemo sok. Spodnji in zgornji del koromača odrežemo, zelene liste pa shranimo za solato. Koromač razpolovimo in narežemo na 1 mm debele rezine. Pomagamo si z mandolino oziroma rezalnikom, da bodo vse rezine enakomerno narezane. Narezan koromač prestavimo v skledo napolnjeno s hladno vodo in malo ledu. Koromač bo postal hrustljav in odličen za solato. V skodelici premešamo dijonsko gorčico, limonin sok, sol, poper in oljčno olje, da dobimo gladek preliv. Koromač dobro odcedimo in prestavimo v skledo. Dodamo narezane pomaranče s sokom in solatni preliv. Dobro premešamo, da se vse sestavine dobro povežejo. Nato solato prestavimo na poljubni krožnik, dodamo še zelene listke koromača, semena granatnega jabolka in oljčno olje. Solata je sveža, hrustljava in pripravljena hitro in enostavno, v kratkem času z malo truda. Hvala, da ste bili danes z mano, se vidimo prihodnjič. Adijo!